tau whakakonga mai no mai. Ia, ore nei poi tau talanga, ma le whasalgaunga. O loo whaawawai al tātou portalangi. O le tau longo atu I nisi o whaiunga. Ia, mangaio inga po ia tātou māre o vai aso ua vai atu ia nisi po ia o tātou portuanga. Ma rolangi mama so Samoa. A matatu se whaamatalanga I le tuli loa o le mataupu I le tātou paa o le nā whanua lea o lo o pao ia pēr I le a au I sāle ronga. Ia sālongo atu o lo o whaataro sangaina I le sosoani Australia. Mo le ave eseina o le waa mai le a au ia ma le toe au I nātu Australia mo le suesuenga. O le altu langa tonu o tātia I le tātou wālea. Ma le ua taunu mai le vaenga mua mua o I lātou o lo o iai le poto whaakitoa I tūlanga nei o le tu ese atu o waa mai tūlanga o lo o whaui ai sa taunu mai whainunga o le vai aso lea. Ia ma o lo whapea o na whanofo ese I tūlanga o I o lo o mo mi ai le pui o le tulu. O le to'otele o le au malanga o lo malanga mai mo nei foi whamoe o leo ua amata mai le lātou whainga malanga mai tusa ma le rua vai aso malanga mai ai ma o le a vaita uina I aso ia malanga mai ai ia le au waa lea whaonga lea ma piliota o le whaanofo esea ina ia mawhai ai o na amata lia le lātou ngāruenga I le taunu mai I Samoa. O whiauta na inga I le bao malo rua o lo o tau le ina Australia le tūlanga o le o mai o lātou tangata o lo iaito mai whapitua. Ia ma le toso ina o le waa e tō whafo I atu I Australia mai ei suesuenga. O nisi o tūlanga I tu atu o le nā suesuenga ia o te manatu. O le a whaawau wai e whaatalanoanga I le vāo malo I lua. Ai mai se I le tūlanga o le toi whaaleria o le vaa. Ia po ua whaaleau ngā ina ato fo le vaa ona ua unga tele ia sona whaarima. Ia a o nā tūlanga e fito a maua le e se tonu. Ia mai a le rei a le suesuenga e o lo o iei le to mai whaakatoa. I le to esea la o le nā whanua. E le ngata I lana ngāruenga o lo whailawa I tono o le loto I whale o Samoa ia. O lana ia fo I lango I po kalame mo le tātou tūlangi I le pui o tātou tua o I sami. Ia o lea o lo o whailawa tūlanga masani sa whaia fo I isi taimi a ua na le awa noa ai le nā whanua. Mai o le soasoani tau ala mai le I o tātou motu tua oi I le tātou whae tūlani I alatou waa. Ia ai maise ia le vaenga lea ia Amerika Samoa I le latou Coast Guard o latou ia pito tau le lata mai. O loo ia I fo ia le soasoani whakitoa malo ia o Australia o New Zealand o Falani ma Amerika. Ia latou waalele. O lātou whaia pēa ia le ngāruenga lea o le lele ma maita una. Ia mea o lo tutupu I ro ngā sami o le Pasifika. Mai o se tasi o le fua waa o nā waa lele o lo whaia ngāruenga o pupuina. O lea e nofo ma whaamau I nei I le tātou malai waa lele I whaneono. Mai o tūlanga le nā e whaamau tuli nai e le pupuina o tātou tua oi ma o ngā sami. O le sa whaatino e le nā whanua. Ia o le mataupu lona lua o tātou polo inga poi e whaatatau I le tūlanga o whaalawe whawhute. Le lava ua lewa o na whaanga solo mai ei e le tātou atunuku ai mai se talu o na tūlai mai e le whaamai o le COVID-19. Mai e au foi o na toi whaawau ia le tātou polo inga lea. Mai ale polo inga lo whaanga sore nei le surufulu iba o Aukuso. Mai e ao na toi whafo ina mo le isi fo I masina e pei o na tātou sawai.
mai o lea na whautuaina ai e kāpeneta i e tātou komiti o le New York ina ia whapena o na toe a whafouina i au lea mo le Taimi o le aso tōsi fulu au kuso e anga i atu i le aso lufulu ono se tema. Mai o se tau o se teu ngala titi o iai e whaamautinoa ati i ai nisi o fuafuanga ua tatala o i tūlā ia mo tātou whale o lua laiti i aso sā o lea ua tatala mai le se fulu lua i le ouri se i o atu le se fulu i le afiafi. O le si tūlanga o lo o tāwai le whaawau pea o tātou kōrua inga mo whaalablave whafua se. E le ngata i le mataupu au tū o le puipui alava o le tunuku o i le whaamai. Ai ona o le tātou talo o le tupe o le o lo whaanga solo i le Taimi le o lo o whaavai le tātou talo o le tupe i runga o ai a inga o le tūla whono whaavai i whaalablave whafua se. O lona wina o le si tū lea e awai ona whaawau i a tātou kōrua ina. Ono o lea o lo solo ai lunga ia le whaasoa a le malo e tusa i matupe e whaatupe nai le whaangai o e noa tātou malo i le nei tolu masina o lo whaanga solo se i mae o na pasia ia le talo le tupe i le whaai unga o le masina o se tema o na tātou se e tuailoa lea i se tūlanga o le whaangai ina o tupe a le malo e tūlanga masani i le tala o le tupe o whatatia i runga o le laurawa whono a le Palemia ia whapena o na whaauawailo na whaasosoina. Sa avea fo ia le matou wheloa inga ma le tātou komiti lea o whaalawe whafosei e maua mai ei nisi o whaamatalanga whaopopo e winga i whemalanga inga mai o le Taimi nei e pei fo e ona whafonga ina i le lava i aso. O lo o whaawa o pea le tau fia o wālele e whaafo i mai ai i e mamalo o le tunu o waai e tau o repatriation flights mai i New Zealand. Mai o lo o whaawa o pea i e natu langa se ia mata i tuina o whele mea e anga i ai i ane pepesi o whaamai o lo o i e nei i New Zealand e fua fo i ai ia tonu whai e tātou i le tūlawa lea o le puipuia o tātou tangata. O ua langona lava i a le alofa i o tātou tangata Samoa ai maisia tātou whalawa onga o lo i fiti. Pei foi ona silafia ua pepesi lava le whaamai i fiti. Ia ai whaaftai le alofa o le ri o lo malupuia pea ia o tātou tangata nuku ia e mai sei ai lātou o lo mufua onga i fiti. Ai o lo o taunu whai ia le tātou komiti o tāpenanga o mataupu nei. E baba ai i awala e mawhai ona whaafo i mai ai a tātou tangata nei o lo o nonofo i fiti. O lo whaawau pea i a whaatala noanga o le mawhai lea o na malanga atu i a tātou tangata ngā i New Zealand. E na o le malanga i New Zealand ai le o le foi mai. Mai o i lātou o lo o whaawau wai i a le tāpenanga lea mua o ngase ngase. Ina i mawhai pea o na maua le awanoa lona lua e le tau whanofo e sea i le tau watu o le whaatala noanga lea. O se whaatana noanga o wasengo tangata e malanga i New Zealand e au noa ma le whanofo e sea mua la o tātou ngase o lo ave i New Zealand mo tonu fitinga. Lona lua o i lātou e mauava noa mo ngā luenga whawai Taimi lona tolu o tātou tamaiti a onga lolo o toifia fo i New Zealand. O le wasenga lana o lo o whaawau i e whaatana noanga i le Taimi nei. E whaafsiningia pe e ono foilea whaatuai ona whaatino ono o le mea le tupu nei i New Zealand. Ia pe e lapa le awala e mawhai ona whaatino ai ona o lea e malanga atu anga i New Zealand.
Tātou tūmau pia tūlanga o le pui o le soifua maloloina o no le COVID. O le amatanga o le vai aso nei na whaiaise sa uinga amana ia ai ma whaafitaia ia tātou pāanga o sa fisosoani mai I le aumaia lea o tui pui o tātou tunu. Ma ua iei le atoranga o tuinga mo tangata Samoa ala mai fisosoani ia I a tātou pāanga o malo ia whaapea mi whaala potonga whaavao malo. Mai o le se lau fitu se fulu wafe ia le whaitaua o whai o tuinga ia ua mwhai o na whaamau poto mai. E whaatino ai le ngā ruenga lea ia mai o le anganga lava. Tuli noa I le whai numera lea o I lātou e tatau o na whaia o lātou tui. Mo le vasenga lea o le autala vou mai le sefulu dua tausanga I le sefulu valu tausanga. O lea o loo tālia nei ia le fisosoani e tauala mai le malo New Zealand I le tui e tau o le Pfizer. E mawhai ona whaangasolo ai ia tuinga mo le vasenga lea o le tātou tunu. Ia o se whaamitalanga fia tele lea mo tāpenanga mo le puipuinga o I tātou mai whaamai o le COVID. Ia ai o tau abepea e pe ona abatu I ai ingo a tātou polo ina. I tu e ao na tātou ngā lihu e lava le tangata ia e puipuia mai ai whaamai. Ona o mai ai lea o se whaamatalanga o le whai unga o le mai aso le la a tonu fōpo o maua e nisi o le tunu. Sa whai ai le whai unga le kapeneta o le a whaamalo ro a le tu mau ia le tamata I lo I sili ma le whailau tusi o le fono. Mai o le whaamalo ro le tu mau o le maua lea o le avanoa e tui nā tui ai ia e tali mai I le mau o le malo I mafua anga ua le mwhai ai o na whaawau I la ua I o la tofinga. Ma o le autu o mauia I se tūlanga ao ma whaapupu ua I foi le whaamitalanga. Ona o nisi o mea le tutupu ua le maua ai le anganga o le whaatuatuaina. Mai I tofinga nei, o tofinga tā ua nei mo le malo, mai e tā ua tele le tūlanga lea o le mwhai o na ngā liu e whaatasi o le whainga malo pale mai. Mai lātou o lo umia I e tofinga tā ua nei tutonu o le tātou tunu. Ia, ona o le nei mata upu e foi vaenga o le tūlafono ma puipuinga o ai ata tau. Ia, o le tūlanga lea e tua wanoa ai, ia I la ua e whapena, o na au mai se tali I tonu o le vai aso, mai o le aso kalaile I le vai aso nei. E tau o na maua mai ai, ia la tani. Ina ia mawhai o na whai ai le whai unga kapeneta. E whaasino lea I le ofisa o le loia sili, ai whai ai le whai unga a le fionga I le whonga whetalai. E winga I le whailau tosi o le fono. Ia, ona whai umai ai leo se whaamatalanga I le nei aso. O le ua I le whaamoe o le fionga I tamata I Minsta o tupe. O le a whapea ona tāpena mai lia ma le matanga doenga o le tupe I le kapeneta I le aso wharaile. E whaatatia mai ai le ato o le tala o le tupe. Mo le tausanga 2 2 e mawhai ai o na whaawau ia ngā ioinga le malo e amatalia atu I le masina o ke topa. Se I o atu I le whai unga o le tausanga whai tupe. Ia iuni o le tausanga fōk. Ia o se tāpenanga tā ua tele lea mai e whamoe I le tūlanga masani. I le whaatatia mai le laulau a whono o le kapeneta. O le tala o le tupe o fuaina. Ia o na whapea lea o na whaangasolo atu. I le laulau a whono o le Palemia I le masina fōk. Good afternoon. Talo Falava. This is the continuation of our
weekly updates on some of the decisions undertaken by Cabinet and also some of the events and activities of government during the week. I would like to update you on the salvage operations for the Nafanua. We have now received 3 people who arrived at the end of last week for the salvage team. They will be joined in 2 weeks' time with the rest of the salvage crew, who will take 2 weeks to travel to Samoa to undertake this work, to lift the Nafanua off the reef and to prepare her for transportation back to Australia. The 3 people who arrived at the end of last week are now in quarantine under our usual conditions. The rest of the crew who are traveling by sea will take 2 weeks, and those 2 weeks will be taken as their quarantine period so that they are able to immediately undertake the work of being able to uplift the Nafanua and prepare her for transportation to Australia. The Government of Australia has been very generous in providing us with this assistance to salvage and to transport the Nafanua back to Australia. When the assessments have been done on what the condition of the boat is, that is how we will move forward. In the meantime, with the Nafanua out of commission, the regional collaborative effort will step in, not only through the work of the fleets within the region, and our nearest neighbor, of course, American Samoa, with the services of their Coast Guard, but also the air surveillance that is also a regular feature in providing surveillance and security for the region. In fact, one of the Air Force planes under that program is here in Faleolo and works out of Faleolo on that program. So we feel confident with the Nafanua being out of commission, that through the collaboration with our partners, that the security of our borders and our surrounding seas are being looked after by the programs I have alluded to. We also had an update from our New York committee, who have advised the continuation of the emergency orders, that the proclamations of the emergency orders, that they be continued. The current order takes us to the 29th of August, so the next period will commence on the 30th of August until the 26th of September. And you will note that these renewals of the proclamations are done on a monthly basis. Apart from the protections for the COVID, by which the proclamations were commenced last year, our current budget is actually provided for under the provisions of emergency conditions. So this is one more reason to continue the proclamation for emergencies, is that the government budget is also vested in that. We were updated by the committee also on flights into Samoa or out of Samoa. Last week we made the decision to defer all repatriation flights from New Zealand given the new outbreak, and that we will keep an eye on the situation in New Zealand and make the appropriate decisions with regards to incoming flights to Samoa. We will still have the cargo flights, and those cargo flights are able to take people out of Samoa,
and they will continue. The committee is still negotiating with the New Zealand authorities on a New Zealand one-way quarantine-free program, and the people who this program are targeted to our health cases being taken to New Zealand, the seasonal workers scheme, and some returning students who may have to return to New Zealand. So these are the groups that are being considered for quarantine-free entry into New Zealand. We are continuing our discussions along the same vein with American Samoa, but more a two-way travel bubble. And also, we are also seeking American Samoa's help, especially with our health sector. Our CT scan is not working in our national hospital. The nearest CT scan is in American Samoa, and the request has gone to the American Samoan government whether we can bring our cases to American Samoa to help with the diagnosis of our patients. So we hope that we will be able to do that with American Samoa to help us out at this time, while we are awaiting the replacement of our CT scan. Earlier this week, we were able to hold an event to recognize, acknowledge, and thank all our partners that have provided COVID shots for us. The number population that needs to be vaccinated is 170,000. We have then received the full amount there from various sources. And we also understand that the age group between 12 and 18, they need the Pfizer vaccination. And we understand that in October, New Zealand will be able to provide the shots for that population component of Samoa. We're very thankful to all our partners who have worked, New Zealand, Australia, Japan, the US, and also through the collaborative work managed by our UN agencies. All their work has enabled us to receive the full component of vaccines needed by Samoa. So at the current time, we have achieved 80% of coverage for our first shot. We are close to 30% for the second shot. And with the rollout of door-to-door program by our health ministry, we hope that we will be able to meet our targets in the very near future. And also, especially with the Pfizer vaccination being available for our younger section. Late last week, you may have already heard through various media outlets, the government has put the Attorney General and the Clerk of the House under suspension. And the reason for this suspension, and it's an interim suspension or short-term suspension, that they have been both given the reasons why for the Attorney General, that I and the Cabinet feel that we cannot continue to work together. And then in the case of the Clerk of the House, why the Speaker also cannot work with the Clerk. It's fundamentally issues around confidence because of matters that have happened during the electoral process and so forth. And in the interests of natural justice, both of these officers have been given a week to make their replies before
The decisions are made respectively by Cabinet, for the Attorney General, and for the Clerk of the House by the Speaker sometime next week after we have received their answers. Finally, I'd like to conclude this short bulletin by announcing that the Minister of Finance and the Treasury are now ready to table the budget for 21-22 to Cabinet later this week on Friday. This is an important development so that we can process a full budget and to lay that proposed budget on the table for Parliament's consideration in September. So we are very pleased that the Minister of Finance and the Ministry of Finance are now at a point where we can begin that process. So that concludes my short bulletin for today. Yeah, Manuel e Fiame soifua. Le wai sao noi. Ele o ale mele au kunga ro me Australia ni malanga me lubai aso ele. So ni tu pasau ina le tanto va leo. O le asa tu la to de fina ngalo cabinet se suenga po se inquiry. Sa idearia tu langa na mafuai fa le to. Tulanga ia le tulafono e hua ia tulafono e whaiala to suenga pe atupu se me whapea e mua suenga mitanga ngā titele ono rato i lalo ia mataupu ia o wa maritime e hua la tulafono la suenga whai ai lalo fo i o le mitanga leo ono rato le e no foi le ba e foi ela todo suenga e fasino la vai de tulanga foi le o esa pafoea e le va ai maten ai o lo fai foi ele tano na capeneta se tulanga au tele ise komisi ile mta la balene ia ai mai se le tulanga foi le o le va o se aseta Oile tanguta, mai oile ele o se aseta foi na fatu te tato o le aseta na bawa mai i le anga le dei o tato pa anga ele se le mai o Australia mai o na tuai ele ia kapita e au na faia se sai vinga oile I lunga atu la ba o Mataafa yo ia ele anga fa matsoso engale tanga wengo le ngadwen titele ia mana tanga wengo ole na ia mawai se ato tuanga ole ole malam na manga ole mentu Ele komisi suela le tanga wengo le se ili aide tu na sa pakino nga mama tu le se fale tu o ini si o filfilia tu pulenga tu le yo ngal wenga ale sus wenga ia leo e ale la tu finga fai la do la tu la fondo be se meta o la tu tribunal ia e fai la tu ia la do tu la fondo fa pena ko ila ia le mtanga ko na ngite ole foi le commission of inquiry le wo fa tata no el cabinet o ina la fa tu na mai ai o ai e ai wa mata upo ya ona sila ia le au te manatu foi le foi le fatali se uma so wenga bombo ya ona mai fatasi le ona fa mtalanga uma e tu ye tu mo le so wenga awa le fa mo e fatin au ye pe na fonu lo fiu le fa ma vai kom sina wa stasido aseta tawo sai lalo na mai so pina ngalo wa Sanga foi sanga no ele tamari no tatu tu no na o nanga ia ma tau no mai leke ni o e bui swingo na fa iwa e tu nga nga ia nga foi fa tino ni si fo fa le ia ole fa ma vai o tanga mai la nga nga ia ole me masani ai tu ai fa pe o lo fisidi pe ese so te no fa ma vai ma le ba e ai longa e se fa ina o fa no so nga ia fa ma vai awa e mesela vala le komisi o le susu
awa e mawhailaga o na whai e polo i ngā komisi fo i le I e mana o mia e amaia ni lato whamtara. Whamawai o le komisina ia awa whamalolo le tu maure lo i sile le maloma le whelo tu se whona o. E le pepo whamtalanga na umai le te tai o le vanga whaamwhai kuipia ia tau tangata. E na maua le le tai au. O lo whape mai e to a lima nisi o whaurulunga po tangata whenga ranga sili ala malo. O le wanga I e pulenga le whenga malo le fast. Whamalolo, whape mai fu. E to a lua nisi o le whaurulunga. O tuwa e la mai pio lautou ngā ruenga re rewa amatai o le whatauru lo le whamarolo whaurunga ne umta ngā ruenga le sa pina tūla me si tūlanga futi na I le tūna I o whenga palota. E moni lea tūla. Le ai e le whapea o ese whenga whawaya le whainga whai o le whaetua I le tua Samoa waka si amatu o mai lo o suri umai. Ia le au whenga runga malo po I lato o lo whauru. Ai real tanto pea I mea o lo tūla mai. Ia mo le to'alua la lea e whamalo lo le tūmau. Ia e pei o le ano whaamitalatu. E o le tele au whaavae o le mafuanga. Ona o le tūlanga po I le o le whatutoina. Confidence. Ona o mea ututu. E le o se bea o le pea na fuafuaina. Sisi o nsu a o le mea ututu. Ai mai se o tofinga tāua o le malo. O le e Mataafa I matiute o Fiame. Ai o le e la se va inga le malo ia ono me utu. E whainga tā tele ona whaarau na matou ngā ko whatasi. E le o se tūlanga la whape o matou whape atu e le anga po o le ngā ruenga. Ai o le mea ia a sola lo le whaatotuanga. Ai mai se o toa ngā tofinga whape. E whainga tā tele o na whatiu. Ia, ai maisi. Ia, o naisi la fia le dei. O le e le mta uku voi le lungo le I lungo le whaamasinonga le contempt of court. Le whaalornia o whaidunga le whaamasinonga. O le na ave e le vaenga whai le fast I le whaamasinonga. Ma o le la e tā ua isuafa o fisa ia o le malo. Ia, a lela o matou pale mai I le malo. O ile o se tūlanga whainga tātele. O ile whai o mea tutupu, whai o whaangasolonga o mita upu I lumo whaamisinonga. E le ma whai o na whaatino sa ngā luenga I se tūlanga lelei ma le atotoa. O le peilana whaamalam na matu. O le whaamalo lo le tūmau. Ina ia tuu le avanoa. O ile ia I la ua. E au mai e se tali I le matou mau le o matou abatua e mafu ai ia le angana. O le mwhai o na matou to e ngani o whatasi. O le la na tuu I le avanoa mo le me vai aso. E whao o mai ia o le tali ale roi e sili a te au mana kabineta. Ia a le tali ale whailo tu se fono e anga I lava I le fono fitarei. No fionga fi fa pi to na tangata o le sili au tanga vai fa tai lo tagi mai le vai no le sili o le tele o tofinga ma o lunga malo pe o tofinga fo ila sa no fai ele fanga malo o te atu ia po le HRPP le lawa e sa no le tūlanga o le whātua I le tūlanga ma to mai tau mai fo le tu e pe o le o lo i se fa pi tau le tūlanga pa pena pa fenga ta ko le o na ngā Lulu e whātasi ia. Tati ia lewa tani mai le I le loia sili mai whailo tusi. A o le overall po I lea ngā Lulu e whātasi o le whainga malo ma tangata whainga luenga malo. E tūlanga whaaphainga tā o iai tūlanga. O iai se tūlanga whaaphainga tā. Lua e tani mai vaenga ia. O e le lea li tātou tala noa mana manama. O le e mafuanga tau mo ofisa I e rua tala noa ina. Ai o se whaapea e se vainga poile ale whainga malo le nei e le fia ona ua tofi e le whainga malo taluai ia nisi o tofinga le e nei e leo le na awa o le mea aia e tofi ai ia tangata whainga dona ia ai mai se e fo le Taimi na
na tala noa ina i hoi le mele whapea a mato mai o te tuli do. O le tali e tui la e pana whai. E le mawhai na whai le mele na, ona o le e kon kalate a tangata. E taulana manitua e ia le ukule na. Awa le whai mate e loa e matou ia. E mate muri muri ala i ala o mea, o le tula fono. Awa e pui pui e hoi tangata whai ngā duenga i ala malo. Ai ia mafuanga e tutupu hoi le e le mawhai e ona whaawau ia le ngāli koe whaitasi. Ia ai mai se le me foi le o le whati longa o le ngā duenga. Pe iaini winga e alia i mai. Foi le ua avea ni o lato foi tal tonunga ia apolkiki pe a e lau te le langolango ina i le whaina malo le ia. Ia nā tula ko i tangata ia whapena. A le mea le fia tuli loa o le ngā luenga. Foi le whamoe moe whailunga o le tūlanga whaprofesa. Ina ia tūl tangata i lon tūlanga whatino ana Mataafa i oi maona titi. Ai ona hoi lea i le keisalia le loia sili ma le whailau tuse o fona. Ia le e onga tele. Mai hoi le wau o le tūlanga o le whamsinonga i ana Mataafa. Ia e matua i le mawhai ona hoi le o masaali i puwai pa a mwhaina tō o i se sifa o kuna whapena. Leo fionga le tunganga le o le fa mo le sfroide o mai le o fonga tato tala o tupe I luma lo tu lo kapineta o sisi lo minister o sa no tulanga I le fa o pe o tato ia tulanga o pupunga I lalo le sogi ono le fu te bidei fa ngai no tupe tu la po le fa mai ai ora si a ora landa mautu tatu talo le tupe o to to mo Palemia ma fanga solo lo le tala o tu o le a ave sia no le ye Samoa la lo kui no fa le fa fose the state of emergency ave se mai tu langa o fa ngai no tupe au te manatu e ai longa e babe se Taimi tatu e se mai tu langa ai o kui no fa ma ai ona o vai inga o whalabla whakwa se ile ti ai nei runga whao ngai no tupe maru. Ia, o le simafua tau nai whaua o me. Mo nei Taimi, ia mo tolu masina hoi leo Iulai, Aukuso, Setema. Ai, tau ona o atu ia o kitupa. Ia o tatu o wholau roi tūlanga masani ai o talo tu. Lau fionga whamon mole. Se tasim ka upuna la ngā mai fo in tai i o le nai tū. Ile nei vai aso. O le ase whainga whaavaya le alamalo lo o iai I mea tau same-sex marriage. Pamon mole lau fio. O wau. O sim ta upolanga la ngā mai whea I le tai o le tua ngai. Silingi ai le malo lau fio. O le ase whainga whaavaya o no le whaapea mai. O le whainga whaavaya le HIPP. Wa whaatorunga approach la tō. Ai te ina I le tari e Samoa. Lai silingi ai le malo la fionga whamonu. Ia, o le ia o se mato tala noa ngai natura. Mai ele leo nai o tangata tala noa le whainga le nai le matau puna. Mai foi na tasi foi ale tai. E tau te toe foi le a vai la vai tu la fono. Mai tu la nai e tu la fono. Ia. E pe ele o manino tu la fono tu la o le te whapea mai o le marriage po whai pui. Ai ele tu la fono I tu la nga pui lea maane fo ele whafonga mai ele tunu o le whiusua inga o I tu ainga putusa. Ia pe nā pau nā le mea leo te e mwhaino tali e tu aile nā tau tau e te mai. Ko ele o tatou titiro po whenmi e tu la fono whenmi. Lau fionga kaman mole la vele ya fei lau kulasanga la ta pule kusila kaman mole. Le saulanga po ya ale sunga pia tu la. Tu so po ele le taita ini ya tu mate chasinda kana ela fonga tu la e papa pe o ia le sa tu mano si mai tu I tu le mai fo ilo tu la mai le. Ile tu la malo ia ni ta tu fa na mano pra so fina ngalo ia ni tu la kaman. Ia ole mea, ole tana lai whai anga I le taitai o New Zealand e mai mai e ate. Ia o te rei lola pe I se whina ngā lori.
tai o New Zealand po lai pisi te lista mai tai pia ngai ai male toi pesi o quality ai no fa longo o tali mai e fio ngai minsta ya Aukuso ya ona ai ata Aukuso fai mai tala masaloa o tama masani po ia o tua ngai o le tauama tongi ai le polite le boile pe pe sao ia na famtara o le ano mau le Samoa Aukuso le se fa mai o na manatu fatula ia Whawhatailo whionga I le tulanga le ai ia se tema le la o te iai matapinanga pena masani iai tulisi ia po tātou te wila masani foi ia lele whai tātou tala tupe pena masani iai ale o mai te wila le sfufuanga malo I le asa whamanatu masani iai I le patatal no mai al mtanga gwenga o le la pala alu ia por kalame ale te wila pe o telefo I si san ninga le malo mo aspecto e fai runga o pena failangi fasalalau ia ai ele si tulanga ko ile fai ni fotonga pe satu sama sali mai ia salo lava le tapte o ai dalo o polo inga o ile e tau fai te na o le poto tanata tau pui mai ai ia le pepesi o fama No, whionga whamon mole le tani I masina ase te mawhamon mo. Le sola le na whatala no ai nisi fo yo sui toma I tai tuku langa tala mo le whapea o le ala. Le whai ne whamau ni ono le whai whapea le la e malanga atu I la ua I tala mo pa o se tasi le o tumu pisi ai fo I whama I pe ia o le whamoe ale na ua e sa ualu le latu saminga le sa pai le aspara I le paso lea mai o le ofo I o tamaitai talabo e le o se me foi le whapea o se tapenanga foi le pe fai masui o Samoa o le porkaname lava ia o le samia mo tangata talabo o lalanga ia o le foi la ua associatu iai e whala tonga ai e foi talabo o le tātou atu uma ua mana iai la tonga whala aulia mai e fai masui o Samoa e po le Pasifika fo. O le anganga lava e no ofisiri, pe o se fono hui le e whatasi tastanga. Pe o fono hui e whaonga ia penga te whailang. Ia ale la whapea mai, o le whamoe lava ina ia whatasi tasi e tanata. O te iloa la, o le anganga o te maitai, e fia awai. O le lui le whea ngai. Pe whawhero nau I awala e saunia masalo pe o yen ia nisi o lo soani mo la ua na tuna O le se tūranga lau whionga o te whasimu muli o tauto mai eo lau tau sila le lumanai o le tātou waalelele Brisbane Australia te menei. Ona o le ai telefoina I whamtalanga o le maua o le ia whautuanga whaurungo tanga wenga nei tonu o le pangai o ia o tātou wale. E le tāle whenga I le tene o mai ele waka. La sila lautou kapne te ia o tātou. Ioi. Ua tātia ni se o lipoti mai ele whapena na whatatia mato teni na whatatia le taimi o le malota wai. Ina ia whapea e tāua lava le wali. O mātou fwoi e tāua fwoi a mātou wali. Ai o mātuanga le komiti lea e whapea fwoi lea e le o sao le taima. Ona o lea e pea ngai tātou malaulangi malkolite. Whawhainga tāle, whemalanga I tangata. Ia, e le se tupe maua ale wale le amare. Ia, ai peitai. O le ua mātou mai tauina o le mātou fo pare mai. O le lava sa whai a whai unga e whaua. O le la e ngawhanei mātou. Ma le tauawa mai o whamitaranga.
Matou malama. Ele o fere tu ele ao ona fai esse fai que fa o pé que vai se tu tá o fie mon nei Taimi ia a oani ele ni tu langa yo no wali ai mai I whaingo na whai a me se atu nanga sau tupe ia pela e ale wha moe moe Taimi la tamai pe se vai aso pea ona tau maua mai leo se ato toa mo whaamtalanga e whai ale kapeneta me tau ni whai ia aole me moni ai sa o ai le whautuanga komiti len whatatia mai o le komiti na o le whaururunga o le tanga runga o tupe whaururunga o le utos o le whaururunga o le nupi wha o la tau ia sa tō fia e whainga malo taruai whai la tau masui o le kapeneta o le malo Tuli loa inga ia ngai o inga o le whangasolunga o mai o le pare o le la tau la na whautuanga sa tuina ma ia le Taimi na ia mai ia le ba o nei le mautinoa ia manoa whawhenga ngai le ba ia mamaua mai mani ana tupe awa o me mo ia na o tala fua ia sa whae runga tatu kampani ia ele ngata I talafu au le tau whainga o le amenga o le wālele au ai talafu I le tātou wāle sa whaunga o ilea no mo atu wālele o malindo ia o mea umana o ile whai ia le fuafuanga kapeneta mana whai unga whai O maua leo tū kapeneta se tūlanga o iei tau tō I tātou ai tālafu o tasi leo mta upu pesa nungala lo e ko inisio manatu a o loma le palota o mta upu I tālafu o Samoa ia le sa o mai a ko I whaamani nonga mai mtanga lo o tupena le se tūlanga I poleira tunu o lo lava tā oso le tūlanga tau tupe I ngā whati ai le to e tong atu o tātou ai tālafu ia le mo se e meina o tū sa tonu o le tawana tau sinsina I pula tūlanga ia ia o le tūlanga o le ai tālafu o le mālo leo se mea whaalilulilo foi lea vangana iu ini a tālafu e lo whailo ai o tala o le tupe ai ia le vaenga foi lea oto mai ia le tūlanga o ai tālafu o le tunu uma fuafuanga foi lea o lo alu no le tonina na le pau ale mea foi lea e whaingofia le whapea mai o le le tape nanga I tonu I le tūlanga masana ale mela le wei ne lalangi ato Samoa wa le to I tatou I se tūlanga masana o le o tatou tupe mau whainga na pe o le tūlanga na ono foi le te tauna a sirisila le ia le whainga mālo fo ia foi le ia wa tuanga tūlanga foi le e lo ai foi le malo ia pe me fai no to fai ni sia na italafu pe o le me o le afa fentana ia wa o le memoria ia po le malo po ainga po a fara po tunga ia le tula na mo mi ai tala ai fu ala i o le tula na foi le o le na fatia ia ma ngai o ingo lo fa na solo ai se me ia su fai pe o le ia me fai ona fa ai o le tūlanga I tau e tālafu e manino la. O le tūlanga te Palemia. O le osa langa I le teitai o le whai le tau. Sku whātesi ma 5 miliona le osa a sila le maloni sila. Ma o le osa whakea mai le teitai. O se mea whaule I tonu tau whaasapito le tūlanga fu le futa awhisui ia I malo. A o lea ua au mai fa se silanga ni usila ile se fulu fa tisi mo lima lea au ya ila le manatu le te tai bang fa fai ile tulanga fu do na masalonga le ini usila tu ba lea tali au pito na file ma fa tangwa mai ta o ile se me fo se o mai so fil ngalo pe fa ma ni le va na fa e sa o ile se me fo ai atonu e ngalo I atu ile
ese le vai le to ese swing o le malo ai a mai tau fo ile whainga palota to whaawal malo whainga palota to whaawal malo na fisili le pe ele ia Taimi o la sa fasolo mai ai so so ania le na Taimi sila o isi fo I tato pa au mai Nala watani mai le ministeri sila ya atonu le metawa na ai o fofanga fo ia ni sila ole tupele mai Samoa ole vaina mo Samoa mai se vaina atonu o tele so ele o se mea na fai papito e ni sila mo Samoa por fanga lo fast e por to fatu ino lo Palemia ele ai o lato wa por Palemia lo fasolo ai le lato tufa o sosoani mo atu pasi. Au whionga leo o mautu mai le masini faule la tau fie kuntanga pamene. Isi po whanga le whenga malo e wai le utadi e fo ele nai tui ele. Nau sa unaa fo ele tatu whilo inga vea so ma vai. O le whonga pitala e whaatau tau ina ia sui e pamene. Isi po whanga fo ele a tau fie lo kuntanga pamene mo whaatau tau le ele al malo le o faituli o le e Ia, e pe o le wingale o te maitawi. Le sa tuka I mai to Taimi. Pe aro na winga bola a sauna mai a sauna. Ai ele o sauna. O uma le Taimi o le fatau tonu. E fai ele tito le al malo. E fai tonu o le fast food ma waso. Ano foi alo le na fole o le fai ole Mataafa I oi na fitarai ma ele foi na fai ile mato fatau to ole fitarai na fatau to ina fai o sauna na ai le to sila foi o to vi tu la fon ia no fai foi to fa bem aí na pensar na Kompion tu 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 lo la pan tu la ngale I tatu skaptu ole te wilo ole o muta wina le wole fa tamu ina ni spoyo tulanga masani la tau sanga tu ai o meta wina I lungo o tenga te pailangi ya misipoyo fa tata no mo spoyo ma lo telo fa tata kai business light fa pe mai lato pe se a wole fa tamu ina ai te wilo ono o ia I mor ole covid a ole no mai tau le tele mala no no sa pali fa tamu ni a sa to tele ai malo ele ngata le isa bali na fatamu ina a ole tatu patau tonga I fai sa ba ai le tum malo le tu a ole a ua mai po ina I fai patau ina ma fa bo pe I patau ina o tatu o tatu te wila ole a sa ndo tu sa po ole a fai tonga tu e sa ole ia pe a foi tu la fono ia ale potonga ia fa ia ole me foi de pe o tatu a ole Taimi o fa nga por ina o Taimi o le fa nga por ina ia atonu foi Taimi ne mo que ia le fa nga por ina Ata kontong taita ina tunu ui tatu akta abale lo mai tau ina telo sa abale lo ni fica yaso bisa na wale ni ina sa Aukuso ko sa tansi ia o fala brave tata abale foi le o me ala vai pe mai mawai so for tatu tanatano e foi Taimi foi le po Taimi o asomalolo pe tau ia se fai tau o asona o tele ai fe malanga inga po ni fafifianga e ono foi le tupu mai a mesala tu kan ole aba mare le o takan ia ole ala ele o mautino le mai ili potio fala la vene pe ole ala tu kan ole aba ia po le paula ba ole fatamala mare sao ai e sa o ai ole o mawalunga le fai tau numero ile pai tau mai atonu ko ia fai na vai pe se me na tupu na vai tau o tupu ni fala
Tasela fisifanga molelo fianga ole ta foila tula mai tanga wenga mo faila le lo e foina na finu tamno ko se station minister in my interview and I fa ale foilo na po lenga ona ole pe wa amata mai o faila le lo ona le virus le tula foila le no fianga ta ile se po le matele le tula mo faila le lo wa le fa mai e copy ko su akuya physical copy se le foina pa mo Iyo, talang na sa nwangal na minstao tangal wenga still na amata mai fam talanga o faila wa le lopo wa fa ma ia le oile ia por kalamel computer pa pe se viva wale o se viva si e o so mai computer o so tono o kapeneta oile lo kai faila abtal nga wenga ora foi su e le foi mo se me o ia ia pe tau whaata la whonga leo se me lei mai o se pōlenga huile le whenga malo e mātou pale mai o mātou i le nganga huile o le whaawau o se ngā wenga i le tāua o le iai o whamaumaunga mai e o lualea ma le nganga huile i tangata whenga wenga malo e whaila o whamaumaunga ai e whamoe i tangata wenga malo pe no whaunga ina le upola tau whale mau e fisuia e mai e whenga malo o latou ia e tau si mea whele le whaawau ia ai o le meo matau tala noai mai tala noa te fo i le minsta o i le o fisota ina e pe wale te tau lona whai se suenga o le atonu a le tūlanga le tati ai le whamaumunga o le tutongu o ofisa mamatanga ngā malo po malupupuia ia whamaumunga ia o le ai ia ma le tūlanga le ai o le i le mele e ai o tatu malo e le o tasi se whamaupoponga o le se intranet ana whapea pe tasi ia pe o whaia na maua uma ia ni whamaumaunga ko ile se no whanga e malupuipu ia o le mele tupu e tofu anu tā ngā wenga ia malana network o ile o le mela na e titaona o na whaia se suenga o ile i tā ngā wenga te tasi e tau maua mai e se ata o whaia meo tati ai ia le malu puipui o whanau. Ia alo mamoli mai foi ma le wheau. Ma wale wa foi ana tana no ina nini. Peo la ale mea wale ma whai eo na whau ia se whainga. E whisota ia i mali malu. Se sistema tasi. Ia ma wale si foi la whaafisiri na olo abe i le minister. Ia, se ita tape na mai pola se awala e ona fatino na. Whawhitaito tu loa tu ale fisiri leo lo whionga Palemia. Ono leo maua, e le tasi i le matanga wenga le o tu poi whale tonu leo le leilo lo whaila. Le ngata ina whai nai tu tonu o computer. Ai o whaila fo i hard copies, whaila i tu tonu ka poti makapeneta o le ai fo o mama i ofisa o minister pele ia nga va lea afianga e tatau e lona fai su e nga fatu la fono pele o su e nga sintanga lunga leo ia o le mea ai o le vogo fai i minister e si la lato i le tūlanga o le no fo ai lato tanga luenga i whawhitauri e ari mai ina te ua i se vai nga hoi leo o i ele mele o tu ai o le mea ia o le fto a ari mai e nita ngā duenga o ngā duenga stile e tu poi le mele ai o se mea la vai au na o na amata o na vavai ma fai ese por karame fai se survey pe tau wala mai nita ngā duenga ministale o sotaina e tau maua mai e se ata po la mele tupu
I Stonewall Malo, man records, computer records anyway. Marunong.